is and is to come. When the children of Israel were going to enter into the promised land, and there was this mighty city fenced round the city of Jericho, and there was no way the people could pass through that city. They didn't have enough weapons to pull down the walls, but they had a solution, and that was music. And the Lord commanded them through Joshua that the choristers should lead the people with songs. And we also commanded in the book of Psalm 150 that we should praise God. Because like we read in the book of Psalm 50 from verse 12, that God inhabits the praises of his people because he does not need anything from us. So in Psalm 150, we are also commanded as children of God to praise God with all kinds of musical instruments. Wagi Maria come no sa. Da o sa polokwe. Uji no nwe baba. Hallelujah. E come. E ureme. No se magari no sa. Io pondo sa yele da come polokwe. Sapologbe wagaru ewuji ekpome ewureme no se megari no sa iyo pano sa yele da kpome apologbe iga kpome iga siwani ya kpome o iga kpome o same uji no neniwe wa ukwe ni yagwe wa ore ni yegbe ko ato obi ogwe wese ne no sa iyo pano sa yele da kome apologbe iga kome iga siwani ya kome o iga kome o same uji no neniwe wa ugwe ni yagwe wa ore ni yegbe ko ato obi ogwe wese nefo
Hallelujah. Waki Maria come no ba me. Oba ne ye ko mo ma yen kin. Omo no ese weri e pon me ne. We no ma wuri e pon me ne. Bobo we bobo ni Jesu me na. Bobo ni Jesu. Oba. Waki marwo same. Waki marwo ebushi. Waki mate nyemu. Waki marwo same na. Oba ne ye ko e pon ma. Waki mari e pon me ne. Waki mari lo me ne. We no ma wuri e pon me ne. Bobo. We bobo ni Jesu me. Bobo ni Jesu. Oba. Ge ga na se me. Ele pon me ne. Ele ro me ne. We no ra pon ri pon me no sa. Opolope osenaga osenaro ro me ne. We ebuji. Bobo. We bobo ni Jesu me. Bobo ni Jesu. Oya pon me ki e no ma. Oye me ki o gogo. I Jesu no ki o. Oyu me ki e no ma. Oyu me ki e no ma. Oye me ki o gogo. I Jesu no ki o. Oyu me ki e no ma. Oba. Kumerwe, kumetiae, kumepomo. Awese nekboka. Ashi no jori on yeki. Osanera. Osanomo. Kebori no wan. Epome no no baba. Urome no no same. Oba. We boba ni Jesu me. Boba ni Jesu. Oya pon me ki o gaga. Oju me ki e no ma. I Jesu no ki o. Oyu me ki e no ma. Oya pon me ki e no ma. Oye me ki o gaga. I Jesu no ki o. Oyu me ki e no ma. I Jesu me no ki o. Oyu me ki e no ma. Waya kumerwe ebuji o. Oyu me ki e no ma. Aba me no oye me ki o gaga. Oyu me ki e no ma. Ye me de o. Ke ya me wo mo. Oyu me ki e no ma. Osame no oye ma me su mi o. Oyu me ki e no ma. Oyu kwa e ya kwe me o. Oyu me ki e no ma. Oye me ki o gaga. Wa kumerwe o. Ya ki ma ki e no ma. I Jesu me o. Ma ke ya ki o me o. Oye me de o. Ma ke ya ki. When we look around us and every day we see what God is doing, in this particular track that just played the moment, I try to look at all that God has created. He is the God that gives everything to us free of charge. For example, the air we breathe. Since God stopped creation, there's nothing that has been created. Omai no ni mai na mo ya se ai. Omai ayero ku kwa. Awaro ku mai ba. Omai ye yomo. Oma odoma ome. Nwina awaro ma wa ba. Ku ma sin ye ba yi. Oku wa ba ye ye. E na wa je. E je wa ye koke. Ya me we yin e to ye muso. Awa wa ba yi. We ya bi ye. Ni ya ga. E do wa suwa. If we marry square ke ni wa tamai e mi ni wa ya se. Okay. Na ma hotel me na je. Omai ni wa ya se. Ye be mi abu je ya je. Oma. Na ma na ni wa ya se. Na mi a do ku e ku mo.
ya wo egbe na eruwa oga o oro ri mu na ibe no de na be di se wese so wese o ya ọmọ ko o ka wese gbogbo a obo wa obegede go se gbogbo o so ma se o ṣe mu na ni ese mu na chali ni ba ya sita o pari ewe bo o sa wese na be mu da na kele so we be gede ge we ide na igo ni ke ba dede bo dede ge ki moto me we mo bi o sama wọ́n mọ́ ni yẹ̀rọ. ẹ mọ̀ kí fi ọ́ nìyà. ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún kínà ẹ̀ka ẹgbẹ́ wọ́n wà láti. má tẹ́gẹ̀ yẹn. tàwẹ́sẹ̀. o bẹ yà á mú nẹ. o mẹ rí ẹ̀wà òbí ẹ̀. ẹ̀rọ ẹni mú kàn tó ní bẹ̀rẹ̀ o bẹ yà á tó mọ̀ ayé náà. omi wọ́n nà kí. omi wọ́n nà kó bẹ̀rẹ̀ wẹ̀ ẹ̀ náà. kálọ̀ bọ̀ sí sá wọ́n nà kí náà. wọ́n nà kó bẹ sí mi rẹ̀ ẹ̀ ogun bẹ sí mi wọ́n ogun bẹ sí mi kẹ̀ ní abí yẹ. á sì sá ẹ̀ nà kí náà. wà fún mu. ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yà mú. sí sá ẹ̀ kò pẹ́ mú pẹ́. Machine ba ya ai wo ya bigba ya wo wodo e ba wo egbe machine ba ya fu si be ba ko si wo ewe e we na ki na wa we pe to e mo mi la e wo lo la e ma na bo e o bi se me ko o bi se me se wo tu e gwere me ma e ga e ma gwe jeje e mo ye ge e ma je e mo wa ye je me wo tu e ba ba re te e apolo e ba gwa ni wa wo gwe pe no wo be lo se e do go ọmọ yo ma pe ma o sa we si agi yo sa wese bi ji me ke meje na e go de me mi me ma yin e sa moto me rifi o moto ko mu o moto wa mu ya ola se bi je ni wo wo e ye na wa wata na wa o sa lo gba no ji o sa lo gba no ji meta mi mewe ara mi ege ne ba pon na i moto ni nuwe uwe uwe de ni o wa ni i mi ale de no ma so ni mi le ko wa ma wa ni mi ege me iwe ja mi ege me ìwà èdò tú ọ ẹgbẹ́ ya yàn mẹ́ ẹgbẹ́ ya wà yàn mẹ́ ẹ̀yin ṣe mi àbọ̀ tẹ̀mí ẹ̀ kó mi mú amẹ́ ìpò yóò tọ̀. ìyá wọn mẹ́ wẹ̀ ìwọ̀n mẹ́ dàtí ìwọ̀ mi yà ya pa àrítàlì ìyá tí mọ́tò ní ṣìyàn ìyá bó wà ní ṣìyàn ìyá ìgà abíyẹ agáyú pẹ̀sán mi gẹ́gẹ́ rẹ̀ ni yóò sàwọ́ mẹ́sẹ̀rẹ̀ ọwọ́ wọ èrè omi yẹn ya di mọ́tò èrè ọ̀yà bò wà nìyẹn ìyẹn wẹ́ ní dọ́pá àrítìlì sẹ́sìsẹ́ gbéyàwó mi ẹ̀yìn fi ẹ̀rì mẹ́ láàgbogbo ìmẹ́ la ẹ̀yìn fi ẹ̀ láàgbogbo ọ̀nù fi ègbè wọn ẹ̀fẹ́ náà dẹ́dẹ́ mẹ́mi náà kí àmọ̀ ẹ̀gbẹ̀ dàgbọ̀n wẹ́ kaka àṣẹ tí yóò dùwẹ̀ máa ẹ̀mẹ́ náà gbọ̀n náà wẹ́wẹ́ mẹ́dàgbé dàgbé ló sà òkèlè yẹ kọ́ wẹ́ yàgò sà wùsẹ́ tí wọ́n mi mẹ́gẹ́ ní fi ẹ̀ sí ẹgbẹ́ wọ́n wá sí ẹgbẹ́ kí tẹ́lọ̀ sí ẹgbẹ́ ọ̀rì fún wọ́n wá sí ẹgbẹ́ mi náà sọ́nà bá dòwé mi náà tàwé yáfẹ́fẹ́ wò ní òun ẹ̀ agẹ́ ni adùn lé bá dùn mí ẹ̀gẹ́ wẹ̀ gba mẹ́tìyàn sẹ́bi ló wẹ́tẹ̀ mọ́gbẹ́ ka mẹ́tìyàn yẹ kẹ́ àgá mi ẹ̀gí mọ́ ọ̀sì ẹgbẹ́ wíwà wọ́n nínú táyà fẹ́fẹ́ yá kàtàrẹ́.
sage makpo eze ni menagire eni Jesu enogie taga miega no ma osanira me o pano eru Jesu nogie abaye waye la baba o akulire na baba taga miega eni Jesu enogie taga miega no ma Osage amiegeme eba magare o agizozo eta migoka eta miginya oga segopa ema tana leta pa gabie osata ene daga miegeme noma eta daga miegi ma ya bi Jesu udata migoka ta miginya osata ene aga miegi ma ya noma o eri ogaje Osage amiegeme eba magare o agizozo eta migoka eta miginya oga segopa eba tana leta pa gabie osata ene taga miegeme noma osanira me o pano eru Jesu nogie oye oye la baba o mirena baba taga miegeme eri ogaje Jesu nogie taga miegeme noma bueno geu la rejo we ko biegwe bueno malagbon fo gegi giarwa o ama we ma se de ba kwe ni abie o sapa gi ama no na bi o megbe ete wa gegi maru le gi no kamie o muda ozu e o gi no kamie o sapa gi ama no na bi o megbe wa gi ma ko na yorin o bueno geu la rejo we go biegwe bueno malagbon fo gegi giarwa o ama we ma se de ba kwe ni abie o sapa gi ama no na bi o megbe o sanira me o pano eru Jesu nogie oye oye la baba o akulire na baba taga miegeme yo gaje Jesu nogie Baba taga miegeme o same Jesu enogie taga miegeme no ma eta migoka ya mieginya o sala o Jesu enogie taga miegeme no ma emi no dame borio baba ye ya same pe o same Jesu enogie taga miegeme no ma o sanera me la ga ya me we no ri agbon doguge o baba Jesu enogie taga miegeme Osanera me la gya miegeme no ma o baba Eni Jesu me no ge taga miegeme no ma Eni Jesu me no ge taga miegeme no ma o ibi eto me Eni Jesu me no ge taga miegeme no ma Ask that question. Deni ko ni o ni wa gwa lo kiare wana Oyo, oyo etu we kweri we na. Iye wa pa bije. Na wa me no ke na ma ya kie. And the driver ni me wa ke si sansin. O wa me no ke ne kere na kinia. Bi ami ogun me no rewo tubu. Oye gedegbe. Egedege wa le no duple. Igoko nu e. O salobua. Ami ege mene. Demi de won pa na gbon ma tale lu e. Awuri ra iwe fowowa awuma mi oda awuma bi o ma ho o sawe ri ba gun ayo re ni o ga ti gun ayo ni ai pele gun ri e mo de na tase abumeri ide ko twen imi ya wo de ni atase ara mi roma ami mi ro pano e ti mu ehun dere. You see human beings are terrible. Hey, see this lady
She's Unoma's friend though. When she was in trouble, she was using her mouth to say all sorts of things against her. But now, God has heard her prayers. My beloved brethren, my people, that's how God will make all those that laugh at you to rejoice with you in Jesus' name. That's all about the music. It's a song of encouragement to those that are passing through turbulent times. Don't give up. Hallelujah. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord. Every living soul praise the Lord. For the Lord is good, and his mercies endureth forever. Hallelujah. Ọmọ náà ẹ ṣeré pọ́n mẹ́kẹ́ wúro mẹ́nu sá. Ọba ìtẹ̀bìtẹ̀ ó sàmì kí. Ẹ fi wéèrè ẹ o. Láláìlá. Ẹ tó rè. Láláìlá. Ẹ fi sàpọ́ntò. Láláìlá.
Eye kwe mama. La la la. E mama e. La la la. Ino de yabo. La la la. Wayagi marie kwa meke wuro menosa. Ọba ìtẹ̀bìtẹ̀ ó sàríkì. Hallelujah. Amen. Oh yes. Our Lord is worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Every living soul praise the Lord, for He is worthy of our praises. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesu me uwese, ọba náà sọba uwese. Jesu me uwese, ọba náà sọba uwese. Ìgbàtẹ̀ níwé Musayọ̀, mẹ́ta gbọ́n mi yá. Hallelujah náà yóò sẹ́, ẹ̀yin mẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ o. Jesu me uwese, ọba náà sọba uwese. Jesu me uwese, ọba náà sọba uwese. Ọbúyí me uwese, ọba náà sọba uwese. Ìgbàtẹ̀ níwé Musayọ̀, mẹ́ta gbọ́n mi yá. Hallelujah náà yóò sẹ́, ẹ̀yin mẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ o. Jesu me uwese, ọba náà sọba uwese o. Jésù ẹ̀wù ẹsẹ̀ ọba náà sọ́ba wù Ẹ̀pọ̀ mi ẹsẹ̀. nánú ẹ̀. Jésù ẹ̀wù ẹsẹ̀ ọba náà sọ́ba wù ẹsẹ̀. Kàtẹ́níwẹ̀ Musayọ̀ mẹ́ta gbọ́n wẹ̀yà. Hallelujah náà yóò sẹ́, ẹ̀yin mẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ o. Jésù ẹ̀wù ẹsẹ̀ ọba náà sọ́ba wù ẹsẹ̀. Hallelujah. 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 Praise Him for He is worthy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ fi wèrè ẹ o. La la la. Ẹ tó rè. La la la. Ẹ disappoint o. La la la. Ẹ yé kó e mọ̀ mà. La la la. Ẹ mọ̀ mà ẹ̀ á wá. La la la. Iná dé yàbò. La la la. Wàyàgí mari ẹ̀pọ̀n mẹ̀kẹ́ wúro mẹ́nọ́sà. Ọba ìtẹ̀bìtẹ̀ ó sàríkì. The sky, the whole of the sky is his covering cloth. He's a mighty God. And he alone is worthy to be served. Idols are made by man. Juju are made by man. All the okpo that are behind your door, you bought them in the market. They have eyes, they cannot see. They have ears, they cannot hear. In that song I said, Osario Bobo Azizo Bone. He does not eat the junks that people throw at the road junctions. He does not eat the bones that you throw at the road junctions. All it deserves from you is quality praise.
Oyi me mudia me o pataki. Owe me gakia uno mage imeki. Upopagbon megi mo gaba o eri oga ye me o. Osawe mudia me o pataki. Omudia mene. Obuyi me mudia me o pataki. Owe me gakia uno mage imeki. Upopagbon megi mo gaba o. Osaga mudia noma agito deo Oma no sasu emege no jarwa ogbe Upopakon magi mogamo o Mano yi Jesu meji Osawe mudia me o pataki. Osa mudia ni mane Obuyi me mudia me o pataki. Eri ogaje Owe me gakia uno mage imeki. Upopagbon megi mo gaba o. E mama ne su mama o E ogima Mage mo gabo Egi aga mo pore I Jesu me fiere kuya Upopakon magi mo gabo o Mano yi Jesu meji Osawe mudia me o pataki. Osa mudia ni mane Obuyi me mudia me o pataki. E matano Owe me gakia uno mage imeki. Upopagbon megi mo gaba o. Osa me mudia me o pataki I Jesu me mudia me o pataki Owe me gakia E Naomi no vi me Upopakon Kwegi mo gaba o Osa ume sene Osawe mudia me o pataki. E matano Obuyi me mudia me o pataki. Eri ogaje Owe me gakia uno mage imeki. Upopagbon megi mo gaba o. Magi mo gaba o Megi mo gaba o. Magi mo gaba o Megi mo gaba o. E mama ne su mama e o Megi mo gaba o. Ife me ne su filo asan Megi mo gaba o. Ife me ne su filo afan Megi mo gaba o. Ọlọ́rọ̀ ma ne su mú kí á yá Megi mo gaba o. Ẹbí nọ̀rọ̀ wà nọ̀rọ̀ tẹ́ Megi mo gaba o. Ugbo amasẹ̀kẹ́ yìí Megi mo gaba o. Ìmẹ̀gí mọ̀ gàbọ̀ o Megi mo gaba o. Ìmọ̀ nọ sánà sẹ́ Pamaki. Ugbe náà yí Jésù méjì o Paweki. Wẹ̀nà wẹ̀mí bẹ̀ nọ sàgbà lọ Paweki. Urupi Jesu n'ọba wugugbe o. Ẹ má tanná Urupi Jesu n'ọba wugugbe o. Orúkọ sànà Paralawa keke bile. Paralawa keke bile. Wẹ̀nà kporu yẹn nọ máa Paweki.
The light of the world. Jesus said it in Matthew 5 verse 14 that ye are the light of the world. You cannot put on a lantern and put it under a bushel or a candlestick. When you put on a candlestick, you put it under the table. No, you put it on top of the table so that it can give light to the whole house. So you are a light. I am a light. You should give light to your environment, to your family, to your church, to your generation, because that is the command of our Lord Jesus Christ. Ye are the light of the world. He also told us that we should let our light so shine before men that they may see our good works and glorify our Father in heaven. I don't want to preach this gospel and at the end be a castaway. But the Bible asks a question. What shall it profit a man if he shall gain this whole wide world? If every money on the surface of the earth is mine, if all the houses, all the cars are mine, and I suffer the loss of my soul, that will be a tragedy. So I want to say here that I want to build houses, I want to buy cars, I want to have the best equipment. But what I want to achieve here is that after I might have preached unto others, I will not be a castaway.
Usawese. Kile je makana do. Lema kama na wewe ake mtu kwa. Benu mi e wona ama. Akina ku Jesu do. Zai no. E gedi no le ya ga mi e. Se ni Jesu. Se wa be. Akineje ai merato. O boy sanera e. Akineje ai merato. Isanera geje wegeze de mwetinya efagbo ubo wa be Nigeria bawe webo keka eyaki waya lare na dole lo sama obo Isanera geje wegeze de mwetinya efagbo ubo wa be Nigeria bawe webo keka eyaki Akineje ai mere ado agbonire na o Ogo Isanera Winaneje ai mere ra u agbonire na Ogo Isanera Ewo gize Ali aduke samero kama wi Era kama wi o Ikesinoke mega kwekire na Yapa asa o Egani aduke samero kama wi Era kama wi o Ikesinoke mega kwekire down heaven now. Ebe no one can have a back Ecclesiastes. Uwokpa uvie vake uvine. Owe mi na gbona ya fe we keka we ya. Oba Solomon na ibe ka we. Ebe na toti, eki na dodo, owa na dobo. Igo na dokwa. Edo keke gare ali se ya yo moto. Omo nu we ase ana nu ma do ga seti lu e. Egbo ewe ga pa number 1 omo moto bi. Deni magi ko pepe ba ete wa ki ma masa wa yari obo isa ete no jike ri pata na se ti ra ete wa ki ma do e ki neje o sa no ke mo yi ma ni obe ni Jesu ibi ebo me wa ga do si ona e ma gbon na e wa po pepe ji e ki ma do do le na gbon ni mare e do kekerare Emwe feri owa Emi okpa keka e ole lo ri o Etenedo Inde si we ya gari egbe ma Oda osa Mina da we ya gari egbe ma Oda osa Agogo we onya so se ye ya wetenedo Irie wo me wa ga do si ona E ma gbon na e wa ko pepe ji E ki ma do we na gbon ni mare Edo kekerare amwe feri owa Emi okpa keka e ole lo ari o Mejenedo Inde si we ya gari egbe ma Oda osa Mina dan we ya gari egbe ma Oda osa Agogo we onya so se ye ya wetenedo Ekineje ai me ado agbonire na o Ogo Isanera Akineje ai me ado agbonire na Ogo Isanera Emata no Eni aduke samero kama wi Era kama wi o Jesu no ke me gatwe kimena Yapa asa o Eni aduke samero kama wi Era kama wi o Jesu no ke me gatwe kimena Eni ya ki Jesu mero pa Maria Emosa no pa wanje gbe mu me Megari yo sa me ma vidagbo Ogogi Jesu me Ogogo no se eva Ogogi Jesu me no Ogogo no se no Ogogi Jesu me Ogogo no se Ata no eye ogogo ni gori no Ata no eye ogogo na gori no Ogogo no se no
Praise the Lord. Ujogosa. Imegone imemihia. Nogi sere ya odosa. Odosa eje. Ujogosa. Yes, ekineje. Imadu. I'm going to be involved in a trade that has gain. Amen. I took this song from the book of Ecclesiastes chapter 1 verse 2 and verse 14, where King Solomon, the wise king, told us that everything in this world is vanity. Vanities upon vanities. It's all vanity. Whether you are wealthy, you have money, you have cars, they are all vanities. Now, Jesus told us in the book of Matthew chapter 6 from verses 19, he said we should lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust do corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. You have seen that sister. She's trading now, she has money. But that trading will not be complete if she does not know God. Because we shall leave everything here after our journey and go back to our Maker. If you do not lay up for yourself treasure in heaven, you discover that on that day your treasure will be empty. And how can you lay up for yourself treasure in heaven? By doing the will of God, by serving God, by going to church, giving your life to Christ, doing all that God has asked you to do. As you are doing this, God will translate all this your job here on earth, all this your services here on earth into a heavenly treasury, so that at the end of the day you will not find an empty treasury. I, Sister Naomi, again, did not just come into this job by accident. You see, it's not something I learned in any school. God gave me this natural gift, and at his own appointed time he decided to transform it into a heavenly gift. Like our motto speaks for us, anointing make us different from others. So if you are a carrier of the anointing of the Holy Spirit, wherever you go, people will dread you. It's either they will say you are not ordinary, because they do not understand the secret of your ability. But our secret is not just man-made, because we have somebody that has sent us on this errand. And before he asked us to go, before he commissioned us to go, he gave us those things that we need to be able to overcome. Hallelujah. You see, God never makes mistakes. Right from the foundation of the world, God has been a very perfect God, and he knows how to bring a man and a woman together and make them man and wife, because he seeth the end from the beginning. And I want to say at this point that my husband has been a blessing. A blessing in the sense that he's a pure Benin man, a do man, it's not easy to allow your wife to go out on the weekends, to go and play music, maybe in Saple. Tomorrow she's in Sabogida, the other day she's in Okpila, the other day she's in Ososo, and the other day she's at Asaba, and you are alone in the house.
A responsible man that loves the Lord and loves his family. So I want to also say here that he has been very, very wonderful, supporting me financially, spiritually, morally, otherwise. Mama Karaki, this gospel band, a very close sister, Naomi, dynamic artist on stage. As far as I'm concerned, she has been a blessing to so many lives. People talk about her performance. I am a life witness to her performance on stage. And I know that it is my prayer that this job will not end here on earth. We shall continue this job in heaven. For this is the only ministry that will not cease. It's going on for eternity. And we shall be part of the heavenly world to sing to the glory of God all the days. That is our desire. And it is my prayer too that this speed with which she has started will not be disappointed. That this fear of God, this desire to please God will always be with her as long as she lives on this earth. So that our labor will not be one thing I like about her so much is her openness. She has nothing to hide. Whatever is a blessing to her, she wants to share so that you too will benefit from it. Such Christians are very rare. But I thank God for her life. She has been a blessing to Can I say God does not come down from heaven to motivate us? He sent people. So at various times God has given us people around to motivate us to continue this ministry. I won't
go further here without mentioning the name of my mother and the Lord. Evangelist Mrs. Eunice Godwin Sagede has been a very wonderful motivator. She's encouraged me, counseled me, advised me, and I want to thank God that today she is one of those that the Lord has really used to make this ministry a success. Opa, gẹ̀ẹ́ ká láti mẹ́, èlèrè pọ́n mi mẹ́, èlèrè ró mi mẹ́, wẹ̀nọ̀rọ̀ agbọ̀n lè pọ́n mi ló sà, ọ̀pọ̀lọpẹ̀ ọ̀sẹ̀ nàká, ọ̀sẹ̀ nàró, ró mi mẹ́, wẹ̀ ewu jì.